Ngekukholwe mbukeli ukuthi lo mhlambi wezinkomo ngomuntu oyedwa vo ongumlimi uJohn Nhleko weMjonizer Dairy Milk. Lomlimi ke ubonga kapheze esikhungweni uMzinyathi Development Agency nathi ke yisona esamfukula. Ngithe mangabe sengihlangana noMzinyathi Development Agency bengifica isimo sami singesihle bangilekelela kakhulu. Sesisebenzisana kanye noMzinyathi Development Agency sikwazile ukuthi sithole noma sithenge izinkomo ezingama-60. Mina bengineyinkomo nje kuphela ebeziwu-15. Sikhuluma nje sewande kakhulu lo mhlambi wezinkomo ngenxa ukuthi sekukhona ngisho namathole. Meya yomkhandlu uMzinyathi uPetros Ngubane igculisekile ngebanga eselihanjwe lesikhungo okusimamisa abalimi abasafufusa. Sibonile iplazi lakhe nobisi obaliphumala alisedeli Orange Grove kwasithokozisa. Sincoma ukuthi ulungiswe yonke into iplazi lakhe libe sesimeni baqhubeke nokumsiza. Ijobelela ngokuthi ifisa ukuthi nabanye abalimi baphumele obala ukuze bezokwesekwa. Nabanye abalimi kufanele bavele obala ngoba phela kusetshenzwa ngama cooperative njoba iyash Orange Grove uthi yabamema. Ngaphe kwalokho siphokophela ukuya ebusinessini laba abafuya inkomo zenyama. uNhleko wasebenza eMnyangweni wezolimo iminyaka engaphezu kwama-20 wagcina ethenge elakhe iplazi eselinomhlambi wezinkomo. Izindaba ze-SABC nginguNqubeko Nzimande.